Iwa Anthony. Akariba antura yetabankongi marimanti ni bakuromba thirikari ukumira na kuonokiana beleba miaka 10 na miaka 10 barabatura bongo nyuma yotiwa na aciari bo miaka 2 mithiru hanaba baratura no yugorora kwire nyuma ya washua kokaita hanaba nende ni batete kinya skuru ntubu wa CBC na kuona bikuria ni thinenene. Paul Wakabithi aina ripoti. Akaria mwana atori banture kabantungi wa dini ya Marimanti Tharaka South Sub-County. Ara kulingana na atori abane ati ana babari bairi baithiritwe baikurukira kinyamara kinene nyuma yoyoe urahabarera hagutoturo bwake nyuma yake kwigua ena mbajua enene. Narutethagiria atigira kamuthaka gake tako mwaki baena gwanja rwana orwende rwachumburire mwana oju atheniri rwana orwe karigara ndaira mwekuru wakwa wanja na mwira maito na tutigire nitho na twana turamenya na tukarutha mokwe munda ndaumiria ndathukenzi kuma kumi ndakara rungeru magiria ngathinka ithira kebuti ya kuthima mundai na nkarimia kinkethira mutaro ukinjwa na nkainkenja nkabagura irio. Ana bahinde bari yo kubaratigirwa abuyora kinya gwe kuninta irio methani kinyamara kingina kinene nkibagura irio nyona nyumba ya chukuru kubaira chukuru nyonti kumba na ntikumba na ile twatira thina na mono ntikumba kubamenya tende ta tu barera na yura chukuru ko rugoro rwarugorie ntugo imoro engatwa bana urukara muchiaga irwagire gwa kurutetheria rochoka chukuru ende rwana runu akarukuriraga onage kurege onka rutionage kuria ende na thaino rwe muchiaga chokere kaire kagete mbete cia kwandikithia nyamure kigerie ku kaire watainu kaire ende gakaorera kirachithiri bai ntethia bai thirikari kagira rwana rwake waigwa na kuigwa na njere ogwa na kuthuka kirumi kia gina na tomage mbete cukuru athi kwe turima kwe mwarimu Gitonga athiaranirie nwe atomage mbeca kiri Gitonga rwana ruthome bungatio turenda rwana ruthoma na nonto tikachariba ana baba tari moyo mbitwa nene ya turi baba ina na ithe bacharwe kura bare nonto kimathi arero karaga chuka na arero thiaga na nkari agero tabora kiringa bonda ya nkari na ationa mbeca cia kuthomithia rwana ruru etika thambi kuma tigania na ndangira sikemathi kuma etabankongi ethe imotegwa kamwara na raeri gakundi we mbego wangana na nkari kuma chuka kuthiba nyamwira nagu unana bana Nairobi nkuria mtu tojwe akomba kuona gwira kuma Meru kuthi Nairobi na atikomba kumenyerana gitani waku ubombite gutariria oro ndi bakethi akithirundukire ogoro bwantu wenwe baira ndomia nchabuni mborembi nguo bamwera chabuni athirire ugana go otironie chabuni athirire kiria athukia nkero ngi ethirania nguo kiambagini yakaria kukarigiti na agakamatira ya chukuru ekira nguo tia kiathukikire na chabuni athi akothi eterwa kaya kauma kubura nguo akura ile ende bakarire mamia mbera kemwe korwagia mwera nkamanire na ginwa karambu kithongori eteti na mbagi akiriraga koromba thirikari ito bombeka ito baitethia ni rwana ru ruthenire muno rutethie ni bai kurari mukagwaru muchegere omojiro na timojiro mono na timotune mono na cherwe kurari na magawa make mari mateme gate tikathambi nwatigania ende tutigania riko kumeta bankongi wa dini ya Marimanti nkiripotera Uru TV Bitu wa Paul Wakabithi.